Hadin kajing dangi kini hendiat ski ya kajing kelat no jong wei kena samla beladu no ya kala jong kajing yem hadin ke jingja accident bat kat kum kajing keno kelami ba kajing sak tengah jong uni kena samla kadai haki kali escort lane kita haki kali VIP nak apa siapa ngi jo ngau ya kata ka VIP culture ba kajing pak ki siren ladang ya kalinti surok ngijo i ya kata kajing wan jong kita ki VIP lane kita ki Rio ki bakam kerpang ha imlang salang tek henry ki pajba ki don bonong ayu ki snow kumno halor kan ka VIP culture ka bala mi na ka por hang ne nang ba selong yang ini sengam sin wan maki kade jaka blok ne bomde jaka blok ru ngi haban kade abet teng habawan maki teng panang panhiar pasenjar sin maki teng pasenjar padhiar kejat kuai siliang ha po madan siliang po kali henry ngi haban ya abet teng kapoi teng roha jing mensau teng nalor banang blok ki wan teruk semaki na pedang kanang blok susu tapi dia begini shoban mi na yeng pa saidan ki ong bakerki si office kerki ka meeting andala wai office su ki ong bakerki le chi yeng tapi dia gini jing te saidan ru kamdai ML01 ML05 private kari te hari habuan maki pa kilata full 13 glass mah kiwan kis pa saidan bet mah teng i don tang driver ni pa saidan bet lara full Douglas ngi munu budan po hene dangi pej ma pa don tang driver pa tang saidan te kalong i sim jing jari pa ba ya ha kalenti mo am kim burom fe teng habang ikendu teng lale i ban ya pelat ni teng pat ka kap baki kirki ai ki pa kitem kitelaman ya cekmat ya cek site mung yang kamta mo kalong ke ba yangi kalong pen kalong kim snap kim kor ke yangi ki red uria long ta nak kaliang jonga te aku on pendu ni VIP ini VIP te don kam shawan pendu teng nomor ba kalapen wit shangi balet bawan te habaklu du pa sedan habakhamia rupa sedan te kajenjar kan mo kila long metang maki badai basiu tax kini surang ngir ki siu tax surang hakapor badang de election ki kro andala de election pa kinyon yang i kilaka khamtam ni gini ki minister bayu mo VIP kali teng ki pidon kam bakla teng tamun wan tiet shopping teng iwi patlon na iwi sweater po khandai la ru ki wan ka VIP ngiri su ngi ladon kuon don kti shomli buskul kloskul prash tank khandai dona ngi amil pashi kenta te phiru bade ban bat kita kapor kan kumbangiru ki pai ba ki bat kapor kum phisiaru te ban bat kapor rei la yo ai kapor akti pat pensunyon syuro ngi ki pai ba apat long kam so ya hapen kata kelom tai namal tu cek kitan kapor ni dah kapor kilap men ban dengi kita dia susah kan ada ki yang maki syuk te syuk yang te yang jeng bet wit bisa leng wet teng ya ha jaga dia ka sat dia teng ki wan tu mengi hap kan dia ta ya kata teng ong no kan kata te banang ban su mangi ten ong no ada ni maki kan kapor ta mangilin ong yu em fi buram tem kena hin pi do ya so kilom do ni ya katang i la de ki wan maki hap kan dia mengi hap pelan ya kata pan ong kum no mangi ya kata pa de long imtip na ke mana ba bakla te ya kata ngamlap no tai mana bakla kata pi ngimtip kata insuong kum no kata insu batai start ngamlap macam mana bakla itu ne bakla kitu ngamlap macam pabat na bakla oh ya kata ngamlap ya kata don juba pana nama bling ngimtip na bakla ki mah surok teng don le sing bakla mangan le si bakla ki wa ada one thing happen ya teng don teng syatim ro ada ngamlap kan syatim sahla ro long tak dah kacau kesuk ni yang burung memang kalian. Ông nuôi thì tầm snow từ tiếp theo bằng hệ thì bị ai bị đâm lòng ta từng như vậy. Lòng có là tập lại hi. Long di ban suthu lang kan mo fisyaru bahwa kinya kali de suthu lang kai pa makiru hijab nangi pa ba hi buram lang ngiru pa ba ro monta ma monta kan naya itu bahan kalau lut ta kalenti naya minyak ni kibar bari 4M kalenti ka sukiam khamnya dah kiwan shopping PB kitang sairan ni bari yang hapelan dan wadangi kamai maknaru ngi habang berseri ngi hab tham selesai ha saya bagi udang buram ni pai ba fai brigade daya udang bulan udang buram ni min ni cuma bulan saya itu di bani bahaya ngi pai ba udang buram dia pai ba situ dah bahaya ban penduk dah nam dah penduk dah lah ke bahaya ban penduk
Kalau injustice ni nama diberi di pajbai ba yo free will yo thanira dekan au ya palat lenti kita gue kata ro kasong jat hi gidan buram Pagkata majority taki kami leba he da continue akan rukam ta kambajan cherry blossom ta kamlang hira ada ban dua na hi tang meneru Hai ani ban let sha yu mujike molai Kai jayu mana tu bagi ya bisa pereng tu kan Ya benar kamu biar karya abi karya apa bidang let school kamu dah Islam school jong lu Islam baik itu India hi ting PE cũng được, số cũng được. India Trong lihat baik tu. Apa kidon ko pawa deki le kumtu ta kam yahap shira kamlang equal shira I mean sama sui ka position jong ki kamlang important hi bane tamba bakin ya treat so ingi mlang ira Alam misuse yang pawa deki kawit namar apa kaya yang jengir kawit kan tentang bom deu he ohan rosu penpak sairan tang bade kali yu la siap penpak sairan kumar tu pen pendu la wit tam ni ba lek bawan mah ki barit bariaro nak kam subha kam yu kum tu kin chia pen kam sairan jing cha kam long dilai kam subha kum no pin be ya lang kum ya le lang pe ba we tu we mla ya keran ya kata ampoi resin no ni bom dun kam ngiap dadai bengi dun kam dangi dadun bapang mangkanar ngiap yu yang dadun bapang kerki bapang mata pokalir ngiap ya beda siki nalor bala khatnya alpa kumni dawan seki VIP kinwan maki kinkwa be chman kin kwa bengan buat deh dan hanya ba iwe ma iba mukwa ban pen powder la dia te syukran kat bai dang kran ngan pai ka kamera satai ma phi ka jingle ki VIP te kala long palat kan ma mentah ba yele yawan te ki VIP ti jet pai ba ma mendai mana mendai baki long hi lana baki rung hi apa ka ki pai ba iba penlong iki dan dah kila yok pat siong suki tikim buram sio pajba bat kalong bom lalong kai tama lada ki late mo subu no dak blok kana no sin kila late maki tamut pajba apa plit knyot bech skendong mandalong kepala ta kadi ban wengi kai tampo la lai era ya tata des tang kabor pajba hi haka hadin kesan senam ban lai ai wadat tai ban sisian bagi latung daerah ani kajing peluit te long labur ni kan ing yelek yawan di kali mo dangi syong ki kali private nang syong ki kali lokal room ta sisian gila lek maki kamut hap kendria dan jakam dan ro ta long ko ba da sakap ro hapno ha kumki nong yalam mo kinong mi khmat ong no mo kidan kamban buram ke pai ba dei pai ba penlong nong yalam ki komisi ong no kini ki MLA ki minister kilong hapok jong ki pai ba mdai maki bukan siong halor kinlong halor. What do you feel? What's your take on the VIP culture? And so you cannot blame always a VIP also. Do we really public also we follow the traffic rules thing? We always say that it's a VIP. Whereas what is our responsibility? So that is why only blaming VIP will not solve the problem. Yes, VIP culture is creating a problem. I do agree with that, which wasn't there before in Shillong, but now it is coming up. Yeah. But it's not that much. But still, I feel that please do not blame only VIP. We general public also, we have to follow the traffic rules. That I have to say. I'm also a driver. Okay, I have also seen that how they always in a hurry to overtake. That's also one of the reasons. If we will go with the proper traffic rules, this VIP culture will not come. If there will be a no traffic jam, so this thing will not occur. That is one of the reasons. I think most
main reason for this is traffic jam, because traffic congestion is the main thing. So let's not only blame the VIP, we public also take the responsibility. Have you ever seen, like you must have seen, the taxi drivers they stop anywhere they want. Do not blame only the traffic, this for traffic jam for again to this public transport or taxi wallahs, even private people. They park their car anywhere they want. That is a thing. Well, I have to say. And people here, they don't want to work. There's lots of parking places and all. They don't want. Suppose we go to Police Bazaar, they want to take something. They just want in front, park their car in front of the shop. That is the main cause of the thing. So let's make aware. Like first, let's be public. Get aware of the rules and all. Yes, that's the thing. Kota lagi di kecing sisa itu, we happen kendria. Ka VIP vi kat kumba labu karur VIP haswa bikin ya gila ai dah kasairan. Tengok makalong kina happy buram markaliang kan. Dia kikali kibakan VIP kina hap buram ya kikali VIP. Kunjuk kamtam ke ambulans nang ta ka fire brigade bagi escort te kajing perkhat ke jonga kade ban burom ipai ba dia ben burom markaliang ban burom tang mangipai ba ai VIP jingsa kade ban ya bu lang markaliang ke jing ya burom iwe kamtam kalem pai ba kinum la ban long VIP lara kita ki bapendon kam bakla ka songa ki regula we blapa siren pada ngi haban burom ya ke VIP penpak siren ke bakam tom ke ambulans kumju ya kata dia habag la don ka bot ni habi burom tang mak kejing perkhat ke jonga bat om tang mangali si ki ro minister kin burom lang pai ba nomor klem pai ba kin long minister te kata la do sotho to minister tourism te kasong minister tourism ke wang bagi la de pai ba kin sotho reha kelenti ai ke belaya khap ngia belaya blok ikiti bani stur jumut lang kan di tempat